ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala Plie nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai lekai bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ka Seng Samla Shnong Laitkor pelun. Ha ka live hoterik ukalalan kot arjar arpuway kala Plie ba ya ka Ophis Treikam ha community hall Laitkor dorbar pelun nagabenta ban pensuk ya ka jing Treikam jong ka Seng Samla bat kumjuru ya ki ba nong shong Shnong habaki don ka nogono ka kam ka bakiwan ut sya ka Seng Samla. Ya kani ka Ophis jong ka Seng Samla la Plie ba da UMLA ka Nongkrem constituency uba Lambor Malngiang uba longru ukongsan harengkat ka jingedon lang jong ke Deputy Commissioner ke East Khasi Hills District ke Kong Isa Wanda lalu kum ke Sumbut Kongsan u Block Development Officer jong ke Melim CNRD Block uba Peter Trimi Pasa u Acting Aim jong ke Hima Melim uba Ainam Manix Aim u District Youth Coordinator ke NYKS Shillong uba Di Rapsang u Chairman jong ke Laitkor Dorbar Pelun uba Leonard Arun Mauri u General Secretary ke Senjuk ki Seng Samla Shnong, u Samla Riki Pathau, lembat kiwei. To save and conserve water, and its judicious use. I also take the pledge, to utilize water, properly, to conserve every drop of it, and will contribute in the propagation of Catch the Rain campaign. I will treat water as a priceless resource and accordingly will use it optimally. I take pledge to encourage my family members, friends and neighbors to use water properly and not to waste it. This planet is ours and only we can save it and thereby secure our future. Abang asal masnai Ophis ni kendu mau siang benda kita kejengnya nama ba tang hendak kepisah hendak masnai ni Ophis kebaik kena ngila pekat masnai bandong tang bumi gudang badet hendrai kamera penhun ini kumkilong ilang ba khmadu ba masnai badet te dak jing slok jonga padu emre jonga Nongkrem constituency aga khlep umat ka ba khadu swa bandra dan penyang ni Ophis hadir menang senang yang kamu sempat tina kalian jangan approach saya yang boleh bangga pagi ba in period scheme dan menang kita jingira jangi kesan semua Shnong Laitkor pelun tina kalian jangi lukham dan hentai yang kita kajing yang kalian kita kajing slok bangga ila aipo ada datang asing bukan perkaya yang plan estimate pada proposal akabana kalian jangi word ila election secretariat segamra jong chief minister pan yang kata ka prawal agre barka jiksha yang Ophis Treikam jong Seng Samla dan ba ka scheme CMSDF ka chief minister special development fund jong stema jang kendai jalpo tena kalian jong chief minister ru da jing khya jong memle ula ai kata ka approval bala sanction yang kini ka Ophis Treikam jong Seng Kabaki Seng Samla, ki khun Samla, ki de ki pa jongi ki rangwa. Namai bangi don kam ya kata ka chia trelang. Bal ni so kumene sibon harani kapor na ko apan pensmo hobi. Bentai ka imlam ka salam ya ka Shnong pathau. Ni don kam ki light ni ki ma bersil. Kibang hilang punya tenrong orang yang imlang kesalan namun taban rapat ya kak kor keburung ya kak roy kapar hapo Shnong pathau bal hati ni kemudian panai lese ngirsa yo apen Plie yang patso ya kak Ophis Treikam juga Seng Laitkor pelun ngilayo ya ke imlang
Seng Samla Shnong Laitkor Pelun Hagi ni Plie ki bangsawan ngin sayo pan ya ga Ophis Treikam jong ka Seng Thai Laitkor Pelun ini ki lightly mau berstil kin ya yang scam na benta bente benra benkentil ya ke imlang kesana Nino pengalong video jong kemelem blog hado menta ki kam ke bakitrai ki initiative sejang passion Singapore ki balai seho imla shubanio khenje kila pani hamne hendai kila batong ki kam bakishin kilong very holistic ke bakawan je poro ki janan kam jong ki imlang gasalam nilai dalam bagi nduk ki bagi yarap ki kena school bagi ai got ai uniform bi kena batuk hagene Shnong jengi Gedang mati haki program kemudian bagi Samla ki sports berkumne kumtai berkam tam nak kuat berpenpau yang jiram jom ni ke Seng Samla Laitkor Pelun hang badai bak kebangi barok ngila syam dijar khodo sudan balai ni yo isisha ki mati jom kajing fresh tom kajing kit create jom ni nak bentar ni dom bathan bentar sngiling ba kajing play program dan ba kajing order one ya di Ophis ke Plie jom ka Seng Samla Shnong Laitkor Pelun kare kajing alam lenti jom i kare kajing front lenti ke jom i bat ni kermen benang ni syam padu indang ai kajing alam kajing ai mesin ya di dom bathan barok kuwe I president I ba Johnny I balawan na kapos ba office ka jongna I Laitkor na do ka banilong ya ka district committee jong ka NYK I ba rasang I yalam ya ki dong ikmat na ka Seng Samla Laitkor na marwe kumba ila pentit mene kalong kaway na kita ki youth groups ki balong active hadu kata-kata but niyo I ya kada jong kata ka kajing hit kajing kesal kajing Plie kajong ki pada Treikam pat ki bol sarkar pat ke NYK rukunjo limba kini ki husnam ki bapher ki bakilayo panyo hakini ki sinem ki baladem nilayo sno ya kajing jingya lenti jong ka Seng Samla Shnong nadu bela Seng ki shposnem ki baladem bat kalong ke kajing ya ro shisha wadla hakini ki sinem baro Seng Samla Pak Don kecakap Treikam ke Bapura Hebrai kalala pentelun syak ikam ki bapher hadu kalayo yang recognition ki bahar Kano masuk malam berdembak adu kata-kata. Kei ketau ko penong ni banginyo penyekendu kumni berabor. Kapari kong syuang kalong ba unong yalam udai bandon dia kata kathong kebaskan. Ba unya cekmat ha kabide panwanra ya karoi kapar panwanra ya kabahamiat. Na banta ka konstruksi barokoi. Kipai pa kajong barbor kijit ubreo namar kijit pikibidati pa uni untajong unlong ubreo panwanra ya kabahamiat ya kabamapi pikibidati ba unlong ubanlebha badai lamba jogikam kawanra ya kajing jan kawanra ya kajing lokoi kawanra ya kajing shanya kajong pi hawa dei namar kata kanuksa kabalingkong kawanchua na utrai jongkam laga utrai jongkam ulong ubri ubam shashko lani ubam sa ya kajing ajimut kajongpi ngatrai minum yo ban penong yigi program ki bapher hapo ka constituency dei shwa kanuksa kabha jong nong ban peni segi paipa ba ulong kumdo wan chakmat ladadon kanu kajinge nani ka problems ka bang pipi kendo ki benta ki bapikwa bantun kiyo Shnong ngau wan chakmat ngandon reka papi dei naman kata ni sayo shibun ki chimetoy hapo Shnong Laitkor Pelun ladangi shuigren no ba hapreng jong ka pandemic hapreng jong ka lockdown hapreng jong ki jinge ngidangla banwanra namda ko umam undi ya Laitkor rokoi ki khon sama gide kita ki mapenki banyada ya kabri nyotra nyosko dei namar kata kumwei na ki nongyalam jangkas ki Seng malam habdo por
ni sotu yaklenti ya jogi kon Samla dei namar beta parlok bahi kajingyo patli yakni ka Ophis Treikam kalong kajingjo kapakhrao hadu katalata kahtin na kamao kabuong ulit Mahatma Gandhi kumahan ka region wong kundo wong success does not come on its own. You have to look for it. The more you work hard, the more they shine in your face. Kajingjo hakajingim jumpi kam juan hi kumtu. Ngin hapan wan yaka. District Youth Coordinator from NYK, Sir Hapsam in Sawan Chikmat. Michael Batstesi.